uxtap жерінен тұрып алып сұрайды. Тойғандай болды. Қаяқтықтар екен. Saat қаншада келішті? Saat 5-ке шақырған екен, 7-де башталды. Қашан елі қырғыздық елді башталды. Bir кезде елдің бары шатырата қол шапты деп мақтап қарап тұрды. Әлеме қонақтардың қол шалының қоштаусында Жұмағұл орнынан тұрды. Gelinin sadı ordudan turdu. Eldir dağlı kol çavattı. Bir kezde 2 yaş iyiliğini tazim kıldı. Bul degen olsa bizdi silap, ata-inemizdi silap gelgen sizlerge rahmat degen oldu. Bir kezde 2 yaş akırın düşüp menin canıma geldi. Eldir olsa koldu tohtalay çavattı. 2 yaştın dostları ayavay katıra kol çavattı. Жұмағұлдың достары ayavay ынтымақ, ayavay тәрбие көрген жігіттер екен. Мені айттырмайлы орындан тұрып қол çavattı. Жұмағұл ayavay сүйініп келатты. Bir кезде 2 yaş benim canıma gelip Жұмағұл маған қолын берді. Неге берді білмеймін, şimdi берді. Bir кезде 2 yaştın ökül atası ordudan turdu. 2 yaştın ökül atası ordudan turup Жұмағұлдың canına basıp geldi. Elleri kol çavattı. Ökül atası kiçinekeyinin çoğaytıp kuvara olboy bir oğul, bir kızdı olgan bir ayavay baktılılık eken dep ayavay sүйініп kuanıp ketті okşayıp bilmeyin aytır Жұмағұлдың çöntögüne 1000 som salып koydu. Жұмағұл ayavay sүйініп attı, ökül atası meni jaman gözümden qarap attı. Men bolsa görmeksenге sap kayıp atırdım. Bir кезде ökül ata bir нәрсе de kuduranıp meni sözünden boyunca orada oturup aldı. Oho! Жұмағұлдың çözdögü akçaga tala başladı dep sүйünüp atkan Жұмағұлдың atası ordudan turdu. Tala ekebіз basıp geldi. Ökül atası 1000 som salsa özünün atası oldurup men qarap oturam dep talay ağauzdağı 1000 som saldı. Suvalış tamada eşke çıkanda moynumu cıram dedi. Talay ağauzu kırpaq oturup aldı. Atalar Жұмағұлдың çöntөгüne akça salıp atsa biz bıltıyıp oturup alsak uyat da dep Жұмағұлдың dostları ordudan turdu. Akırın Жұмағұлдың canına gelip 100 somdan, 200 somdan, 500 somdan, 1000 somdan, $100. Ağzıma qarap söyleyin ha? Sana başlaştı. Жұмағұлдың dostları toy bitkandan keyin söyleşemiz, buradan dep biraz söyleşip ketdi. Çöntökü akça tolup kuanıp atkan, sүйініп atkan Жұмағұл inibizge emne bale oldu bilbey, bir кезде janağı çoğulgan akçalardı menin çöntögüme sala başladı. Ne olacak çöntögüme? Jarımın ele salıp koyayım dedi. El qarap turdu da bardığını saldı. Emi tuğanlar bu tamada bizni güldürmüş bolup kalbelle çöntögüne akça topla aldı dep meni jaman görбөгүлө. Meni dağı tura düşüngülö. Men bu akçanın bir tiyin albayım tuğanlar. Kayrımdılık öğrendim. Altın Ordu degen canı konuşlar
Oşol жерде bir gelin var. Ben oşol gelinge alып барып берем. Bir tiyin albayım tuğanдар. Al gelindin güyösü takır үйünde turbaydı eken. Güyösü tamada deydi mi? Familiyası Hürmayıf dedi. Ben bir tiyin albayım oşol gelinge aparıp berem tuğanдар. Turat şuyunuzlar. Tamaşa. Men bu akşana Cumagul'un çöntөгүнө кайра салам. Cumagul. Toydon жақшылықтан çoğuldan акча жақшылыққа насип етіп, жақшылыққа бұйырады. Ушунча келген коноктордун батасын Кудайым кабыл кылып, 9 айдан кийин келинибиз роддомду көздөй жүрөсүн. Arkasынан suyunip kuanıp sen var idim. Oşunda suyunçu ver, persentti oldum dep aldımdan bir ak halat giygen medsestra çıkardı. Buna ol akçanı bir tiyin işletmeyin, oşun medsestraga menin atımın suyunçuğu verip koyasın. Kudayga çeksiz şükürdeyli, Kırgızstanımızda, biz sүйгөн мекенибизде дагы бир жакшылык, дагы бир той, дагы бир үй бүлө катарыбызга кошулуп атат. Махабаттан үй бүлө жаралат экен, үй бүлөдөн кичинекей мамлекет жаралат экен. Үй бүлөнүн башчысы ошол мамлекеттин президенти болуп тургандар башкара турган. Кээ бир үй бүлөлөр бар, аялы башкарат. Кээ бир мамлекет бар, биздин да башыбыздан өттү, аял президент болгон. Ким болса дагы акылдуураак башкарганы жакшы болот тургандар. Бул үй бүлөнү ким башкарат экен? Бул жаралып аткан мамлекеттин президенти ким болот экен? Азыр мен 2 жашка 3төн суроо берем. Мен берген суроолорго ким так жооп берген болсо, үйдү ошол башкарсын, бул мамлекеттин президенти ошол болсун. Кыздык кыр чачып дейт, мен келмейизден баштайм. Келин бала сизге суроо. Afrika өлкөсүндө эң чоң жыландардын ичинен бир сары жылан бар, көзүнө чейин сары. Ошол жыландын аты эмне деп аталат? Жана bir жылда канча сантиметр чоңоёт? Жана bir жылда канча жумуртка туйт? Жооп берип коюңуз. Билбейт экен, келип сүрдөтпөй кол чалып турат, кийинкилерден ошо жооп берип коет. Uyattыlar görübü, erkek bolgundan biraz orrak suroo berilet, oylanıp durup, 7 ölçöp birgesip, uyattılbay jakşı жооп berir. Suroo. Birge birdi koşsa kaç olur? 2, eng tura kol çalar! Kol çalar! Kız taraftan gelgen kudakaylar katırak kol çaptılar diye olanlara kuduken. Так, 1-0. Keyinki suroğuz, dağıla gelin balağızga olmokçu. Birinci suroğuz biraz vurrak olup aldıkça жеңилирээк суроо берейин. 41-жылдан 45-жылга чейин улуу ата мекендик согуш болгон. Аны 8 жаштагы балдардан 80 жашка чейин аталар апаларга чейин абдан жакшы билет. Ошол согуш аяктап атканда Адольф Гитлердин үстүндө кийип жүргөн бир костюму бар эле. Ал костюмдун өңү кандай болгон? Жана канча топчусу болгон? Сол жак ички чөнтөгүндө бир кат бар эле, ал кат кимге жазылган? Жооп берип коюңуз. Билбейт экен, сүрдөтпөй кол чалтыралы. Залда отурган эркектерди шарманда кыла көрбө. Ойланып туруп жооп бер. Адам баласында bir oğuz var, 2 göz var, 1 murun var, 2 kaş var, kança kulak var. 2 eng kura, koca var, ekran. Malades. Жеңилирээк суроо берейин. Манас атабызды кимдер гана билбейт. Мына ошол манас атабыз эс алган кезде ууга чыгат эле. Ууга чыкканда жанына 20 итин эрчитип чыгат эле. Оп-оңой.
Жеп-жеңіл сұрау. Ошол чиырмайдың аттарына тапырмаңыз болды ма? Bilmeydi ekan. Atım kim bile? Cumagul en durak bolçalar. Bolçalar. Güçler. Malades. Malades. Güyesin başkargısı gelgen çegeler öçküler. Erkek yaşların ortasında erkek bala törölsün degen niyeti varlar bolsa, ordunuzlardan turup, akırın gelip Cumagul'un arkasına tizilgiler. Kızlı olsun degen niyeti varlar bolsa, gelin balanın arkasına tizilgiler. Niyetli jakşılalı. Erkek balalı olsun degenler Cumagul'un arkasına, kızlı olsun degenler gelin balanın arkasına, egiz olsun degenler menin arkama basma yapar. Egiz olsun degenler gelin. Niyetli jakşılalı. Buna arkada turganlardan niyetli jakşı adamlar niyetlerdi Kudayım kabul kılsın. Ektaş, kartı karasanar, kartı karalar. Kudayım üçün çağıran oldular. Ektaş